Abusiafo ene adofo memamu akwaba ebiemu ni aba epiesikapa enenso minimum edi ehia na meji edwase dia na chese ensemu a edi atrentwe ewo memano ene ede ebebesom ewo Ghana wahala dwumadi nso yesi enkonya epensempense ensemu epe ensem no ne pomasibre na ene dayi Ghana fo binom ebo enyo so wo nyoma bi a multimedia group ni nyina womo enkrofo womo jai adwuma akọ different places na ni nyina mu no aso maye bias ewo afenbi no ya bedi ebimo farewell ena ebimo nsusu ye ja womo saase womo enko na meka atremu se multimedia group nkrofo bebre ena eja Kofi Adoma ye nua Dixon ohema we ye nua ba vim lady afiapoku yamso no no so wo ho ena odi efri honum na wotwi etwa mu ne na wotwi mienu de na je nsem aye tete no na ya brefo a wo no so resign ye edi efri multimedia all because of nkitahudie bia ekọ so ewo ne na mama ground ntema na dodo na hu ne se nka wompa ache wo no de no hu ne se efonso bia eni wono enu nti ema ono so de ne resignation letter ekokoma wo mo eno enkokoda nchen a ye nua bema Captain Smart wono so resign e free one ma wono so ekọ Angel TV akoka ohema we ye je ene ni nua no ma wo mo wo ho no ehu na eno na chese captain one free Adum TV and asa one free multimedia group ni mu o ma bede ne farewell empanifo no ene cake design cake actual Captain Smart chese empanifo na mu aba ho no ma betwa cake ni mu ama no de yie chese onko na chikwa ko mani age se wono wo mo sum 7 good years na afi waye na adu se wo kono wo mo ama no farewell na eno na Ghana fo edwen ho a wo mo nti ase se ade na ya brefo a wo mo etna ha se na ya brefo a wo ne wo mo tena ho 10 good years eno de moantimi ama ne hwe moantimi enhira no moantimi ankura na chi ama nipa na ehunu se adwuma wo ne mo no manu esoye na so captain de 7 years moantimi ayenti guys social media ene wo ne na mo no mani ejai wo mo etwa de ebo multimedia se wo mo bias na ensem no chese aye ewo mayim wo ne se multimedia bias ewo do mo no ana say do me ne kwan so anu because omo ne say na ya brefo offer back door na mum Captain Smart there offer the front door na ensem no ache adwene so na nam se ba nu so a emia enti mato ensa de afremini aba na ama owusu a say ye betena se yesim konya ne apensem ensem no mu ne apene pomasi besan se ba bi ade da no se wanfa nto a efrito enti abusiafo jebre ye twan ho ba ye ba ye de komodidie no ebehehye so the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no monyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na waye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura abusiafo mesanso emamo akwaba bio se de midi kan se ye twa ye ho aba no ye twa ye ho aba na ma owusu a enewo mensa benkum so ye ne no ebetwetwe enkomo na mama akwaba ba ejumedie yi eso empombo ko de emi adom bia boko eda erade ase unam social media sesi a nkrofon nsem a wo mo kan nyina ne se ye multimedia bias all because of farewell a wo mo bede Captain Smart boni bi wo mu ana mefa ekonya we so echia etifo ni achefonia okay now on your question mimi hu boni bi a wo bi wo say nipa ya ade a wo se den ayeyi wentime yi na ye so a men say anything correct nti wa ya ade wa won ho modern ena akonya foforo ebie atumama no saa fa be wo so show ya na wo ye otum se na gofo dodo na epe
no nkofo hwe nkofo ni gye ho se na o kan sem esi so no otumi se na nkofo ni gye ho nti se waboa eye media house ni se abedu pepe so 7 years no abotimi aboa mo for all that long, not to say the show na one of the most trending morning shows and nkofo person mo hwe definitely okwa they have to show appreciation for all the times what stay anything otimi relevant consistently when the show no so that say one failure all the time because you think say Captain Smart are back out of the show say and then they mean to me na say bibi 8 months cause trouble they be ada or consistent or ba ho e be na ejuma or yes so they be ada so enya views they be okra more views ka be that so more appreciating it's nice say omo yes ade man international say wo patch say ya woman me am be the fair war and farmer na ya brefun because of say onye consistent in her work and onye relevant and I say like niju media no media to what anytime and enunti na multimedia am be the one so fair well nana because Ocean nana ya brefu was stay with them for 10 years 83 years interval difference with onone Captain Smart in it what like a day in na mo man ye bi am farmer nana ya brefu. And no there, I think say if the rumors are echo around multimedia and if there's something in it that we can go by it, then it means say nana ya breath no one kasa and to say a man juma say onye and I say the bosses the head I can't say one ye bibi and no cast won't mean nti or the resignation letter e buy and yes say na omo man quite like na pemu say uncle. Na say Captain so enya omo pemu se won firi ho no na dey na resignation letter ko ye why edumache obi aye edumache na wo bon ho modern a sometimes promotion ba sometimes no opportunities ba aye higher than the oye no omo ntimi nka say oye omo eduma ye nia na say wo promote omo station ti say opportunity akonya kese a esumbo sin the na wo ye no aba dimu asika so wom na ye okase wo onunti ofi wa onunti obeka say the wakenti but 7 for time who knows the contract maybe the contract length no campo no the pepe so enokase say ade dey with near promotion to otu and one more akọ pride po e de ma wo mo say o metimi keep such a person like him no metimi grooming him because oba me nyeso oba ye na no be ye Captain Smart oba en grooming bi kakra ekọ so the program e de man grooming na kasa nyama wo sua film na say obetimi aye nipa bi a nkofo epe and say promotion cry dey abama nti no cry dey any problem can say but nana ya brefo no according to rumors na yet no nana Ama Brown ne friend or friend into the show bedroom show na wo mo ye na the response the questions are or the man na I think say later on they can say on apologize say na be e bete multimedia enim and no so ka say we hu boni bi a wa ye wo ho nti wonti apologize it ultimu say bad blood bi e wo mu ntem say mi wejuma ya pini maka say mame ya na ye ejuma ye ya tie ho ase ejuma we de nipa na na ye fo enti say nipa na say wa fo ma do se ye ye ne ma wo ye ne ma kwan say ye nipa na unim nipa na ni ma o mo hwe na ye wo ne ye hu enti say nipa no mo ka say wo wa fo ma na di nim ne pa acho na o say wo nye say de be me ya ananya be ya okay like nka ye bibi na mboa because na ye de omudin den from na kofo kasa say na multimedia de adwuma ko ni nya papa na say enunti wo a wo di enim ana say wo na ye hu wenim wo show no so ne nsembisa no kapo wo enim na fa bae enti wenim na dan kofo enim a omu dina wo din so e da ye media house on nti so mo ka say babontin na be apologize now for say wo ankasa wo attitude and I say the way you were trained you know and as I said also o character turning to wontimi and coming down to apologize because who say your fault and they say one open I'll call you okay and na say metewasi ya de Ghana fo bi no ehu ni say na ya brefo efa back door na Captain Smart efa front door no wo ya adwen wo that side one asa na wo yes me no me ya adwen pa because na ya brefo nche enye nana Ama Brown in sem ne ba ya nkam sure say obe page resignation letter dey call because we a crampo no ofi office on na so da ejuma no ye nti say oye ejuma bi before na nka ya timi aka say we promotion ebi ni promoting enu nti o start ejuma bi before ye say and say oye pizza business bi pizza business dey ne dia oye dada enu nti ofi ho no na ni nda bi aso nye promotion bi nti no fi ho asem bi na si wo dwom ho a wono hu ni say won timi ntina ho bi
ebi wo krampo ya be se terminate wo contract ni ehwe na ye terminate na ba bonte be ma ni megu ase a sometimes ke timi ka cho wa adwuma ni say resignation letter ebra resignation letter bra na ye ntimi ma bibia enko wana obi a enya problem wo ko obi bi yeso tie baby so ati ase okay na ye hwe ye kan se Kofi Adoma mo na ohima wo ye gemu a wo nso fi o ya mbedo o mo fe wo nti eno so de na abeka fa ho wo hwe omunya so record na wo hwe ni ye na wo tie ensemedi echa I think say I once chanced on Kofi Adoma the reason say wo free multimedia house no can say the show na wo ye no mo de malam yeah ebetena so na ene ne bonje enunti ohun ene wo bonje na say bia awa catch company for no mo nti ase na enunti no what the resignation letter kwa enu ni nti no because I said the more ye na mempe na mabeka na munti eni nti no say mi kwa munja me kwan won say media no teamwork media houses na teamwork no mo de ejuma no okay presenter anko ametena ho ni ejuma okay then ya producer Taichire cameraman ejuna ho director so ebe ho editor wo ho enunti ejuma na nsi nipa ba ko pe enan so se producer any editor ne director hu ni say show no say na content ade any say ya ebe bo na ka say wo presenter fa wo so ejuma na say wo betena enim na wakasa na ye say ya na wo ka say wo nkwa wo nya enunti say enunti presenter ne we no omodjuma no so mo anase omodjuma na say mo ye no omo twetwen so anase omo fanto nche because wo pe we anase wo pe we edna say wontimi ye de ma na wontimi nya you have to be put aside so that obi obetimi aye ne be sure no so abeye say ejuma na edimu enunti ono no de no ejuma na wo ye no wo ye o ye no normally o koso na ye de malam fo be fry ne interviews ye de malam fo be fry no hu ni say ono ne som anase de o pe no eni malam for no enko nti se nipa na kwa at least one mo I stay for some time and no na me go for teamwork ne buy na nipa adwuma nipa mu relations you can't be say human relations nipa tesenkita hodie enu nti se me ye bibi na me catch na wenti a me a go be catch na wenti no se me over you are me people fu me feel bad me feel say ase o pese won come in share ase o pese ungu me ma ase enu nti ohonom no bad blood bi wo ho ebufu wo ho mi nye na meko ene onya akwa bibi san but captain smart no otimu say be promotion bi or cut to ho say obefi ho ti ye te say wa cut enunti enye impromptu ade okay na say wo mo ko ye ni nyine ye impromptu ti na ya be no o mo akasa na mo titwa o mo duma yeso but we mo ati asese bibi say ya bibi say abama kwemu say promotion bibi asombo ana say me be say ade je baby am dream be say me before enti ase o ene de say adwuma we o enti ase say wo ka wo ha no aka ni esi nkonya o okay say ne ye na be say wo hwe na obonje so ade e de be obonje so otimi ma wo so ideas say na obetimi aka say na betimi afam e be fe yi a say obebo bia no otimi de ba obi nka say wa uni a wa kenti ye mfiu e de teamwork enti say obi afa na dream bra na ensem ni timi nko ye na ye ka obi a ka say ye ni say na nkwa wo ka say ye ni menye ni say ya say dey obe film na nkwa film so enche say nipa no omotena ase na o me nipa bone for but de wa ye no say na wo ye ya wo di film no e do na be say ade na koso no wo no so what me say okay yenkenka yenuano mi nse bi adwencha wo mode aba yenua Rebecca do dey about say why didn't they do the same for Nanaya Kofi Adoma or Manasseh when they resign? These people are really biased. Yenua Nathaniel and so they about the managers of the facility have disgraced themselves with this public display of bias. The story of the death should be the roadmap for the living. The existing workers at multimedia should take a clue out of this and know how to kill themselves for their work. Yenua been so ede eba ni din enka wati if Captain Smart who worked for 7 years was honored for leaving, then Nanaya who worked for 10 years wasn't. Then this shows that these people don't like the ladies or no so edie enunu o share a comment na abanam yemfa yenua Nathaniel de no wose ane we no emma ye wo mo ye adwuma e wo ho no wo hu hawa bosses no we a disgrace wo mo or say a disgrace wo mo say the facility have been disgraced publicly and e bie mo osade ye kokobo emma workers ne say we ma wo mo hu say
how won be ku wo mo ho ama eduma eno dey na be ka fa okay o kan say so you right oh no angasa ni view won say some mechanical no relationship building relationship in your work atmosphere no so ehunya pa ehunya wo hwe nana ya brefu ya 10 good years enye ekwan ketwa utimi so wapo eduma ama na che na nedwumedi a na wo di wo so na edimu enke ndi mu anke omu use for all those years na owo ho no eno nti I think say enka bosses no to makoye mpenifo no openi de say akla to so na so a unye den untwa ntwo ne wo pepa nti ka they could have found other ways and commit me a curvy the shame and so much me solve the issue na emfe nungwa semba ne say wo bi fidi ha na we ko na we aninti na we ko da bi do say omukọ say na mechanic na omu ankasa be resign na omukọ no ebi wo so a senka bosses no et per kwan say oh yentenas ne yenka asem yi a omu no be fi ho say na omukọ sa but akwa say Captain Smart no omu ne nani maje Ohe say na omu ne relate to say omu ne nani na age Captain Smart there have been numerous times the programs are on after the ordinary is able to say things on the show. They said the ordinary without anybody. The show official they said on one. And important. Official say wow they are important because one away when him nimti okay but one say and said about first show no directions every directors for and a producer hoba. But if you have what you say on the otimi go off way off border otimi can send body without like papers or people but just because of insinuations and rumors we are watching no I can't say but a relationship be our building with Usha what building with managers no say no to me no say oh my phone okay if I check once asanya mano a simple things but working well in the even in the work atmosphere because and some people have you see konya say ni e kan oh manye you okay na me hu agime phone to atum and me fan chem sometimes I see metie fa be was to people will be apologizing for some things that he has said because no any relevant proof or to be ever out ever apologizing and until sa kasa communications workplaces no ewunya pa bi wa ha asem si ya na ne first reaction pe na ama bibia say enti say almost so mo hwe mo ye wo so mo madwuma na Natalia ne way no ne comment na mo hwe mo ye o madwuma no mo make sure say o make create sa friendly atmosphere communication na omo ankasa mo ne omo boss system say na be ya bibia ni a enkoye say omo akoye boni afo na omo na mogu omo adwuma ko no enima ase so what you say ye nua no so ani din emba ye no nde no wetwem say ye Captain Smart adwuma 7 years and nana ya abre for 10 years and so still no multimedia no entimi nyi na ye that means on do hu ne say multimedia no they are biased in the side of a man side because also o share ohima we ye vim lady ene nana ya abre for mu ko nyina ya mbe do o me fe o ntina akwa ye sa say man no o mani wo o mo so o mo mpe man na say mo ye biased o man na fa Kofi Adoma o kan hu bi ono so ko ye party man ya nye party man no ba o ni o share man ko no do so chembe man nti o no hu ni say she bibi wa say na me church na ya abre for ene ohima we je so no mu film say ensem si enti no ma mu film just imagine say asem now say we resigning na we fro na nti ato party and we fro de ye to party why ejuma wa hapa o ye to party jama o ejuma wa boy enti ye to party any reasonable so why ye ejuma pe o de emprempren de na de SCC mo fanto nche na olden days na ejuma modern ba wo boy nka mo fanto party what is so ma come hu nsem boni da what is omu ye news maka say ye presenters be enya omu no mu nye but party to ono the way relationship no because it's much all free multimedia na be omo ya because dey ababa we pa ye say na ni what promoting station na ko see baby 7 years within 7 years no we ti make group no ho apay the DMB at the station say and baby abetima betie fa wo so kra no wo kasa o take program as ni own otimi ye outburst e kan say make say ohre na enko ya o sababa ko say e for mo fan chem na me pese me ni say no asa akoso 90 say empenifo twi nanim no so true o manim say mo na maka me dem me pen na me ye enu nti munya me a o hwe anka o fi ho no ye be party am no okay me won say entiase bi say entiase na nsipia obi enu a say entiase entokwa wo mutema say ba ku fi ho ye party obo say den egufo no nnuko wo ko ne egufo ni di wachi
se ebufo wo ma wo konia na ebufo no edi wechi okay nti ye di AC no na che se eye multimedia enye se omo ye bias na emom eye ntiase bi a enye den enkoso ewo workers ne wo mo ntem nti na masa ne oma we nyina AC me kra me sure say nana ya brefo ana wo yiman wo ye je eye vim lady no omo kono kampo na to party mom kwa omo anga se mo ba okay because ade no ma bre ade na AC wo na afno omo bre eno mo ja to say ye resign ye nya bi ni esa beto party no anga se mukra ko ma because we say ade ma bre enyo mo na mo mpefio omo do mpefio na omo ni nde ejuma bi asose mo koye but omo fio because of nema bi akoso ho enu nti akoye say ma bre ade no ka afuno mi nya biem mi anam de me ho me ko mbebu enu nti say waka ni si ana say wadwen esi ni ato party mo ni atafro te bra sa waka say ukonko ade o de bra ni enye o celebration obi kra ba dwon ntrim kra say o mebe ba na ma say waya wadwen say wo ko na enu ni like waketua ye tua ma de no de obeji ba party de o sika de untimi poison sika na what is obi poison sika da party ni etu a wo ko e na obe no musa e dia chop sika bi wo ha we se bi edi wo wadwen na e wo tim say wo no mo bad blood nti e ma wo crampo that conscience say ko ho no feel free because ko bit ma ka say we ya o me no me say collaborate say e hwe bi egum and I say bit ma wadwen ent no and nti wo nkompo okay Jo na na ma ebeda wase ewo eye akwenya ye to ensade for wo so odi osie aye oyo ebusian said the yenu ba no wacheche ensem no hu ni se eye nkita hodie bia enkoso eye ewo adwumayefo no ene eye wo mo empanifo no ntemanu nti na ma wenum nyina eba nto hu ni se eye captain de ebe wo no mo have eye good that relationship no ne eye ntinti ase eye adwuma ewo ho no odo se ko na wo ko ne be ye omo ya na susu ena me na adwuma den ene seti a no wo ye edimo omo nti no omo hu ni se owo akonya no se ewo se ye bidding the farewell na se ye to party ede ema no mani hu ni se wo mo susu na wo mo eta no echi na te se eye de enkofo bi no mo ka se eye wo mo free honum dada no eye Kofi Adoma mo hima wo ye jene eye nana ya abrofo no mo fa background wo ne wo mo eye adwene abusuan sen na wo so wadwen efa etie wo ensem yi ehu ya chechire mu ede na so ebia na wo ne yen anko eye adwen benkro mu enya ntopa so enya bufo so for wadwen che no ebra e wo Tuma GH your comment section chef mu abusuan for na ebiemu nso subscribe to your channel no so wonya ya follow your Instagram page so at Tuma GH_ na emrepam ne yadumagin channel ebetu eja midi any APC kapa minimini aba na ama owuso na esinkonya ebobo ensem yi hu daso ne yebesa na hia.